Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri. Ukraina askerlerinin da bir zenat bayramı. Bugün Ukrainada ilk sefer piyade kunu geçirildi. Bayram bu sene aprel 19 tarihli prezident fermanı ile Ukraina toprak bütünlüğü, müstakilliği ve azatlığı uğrunda cesaretle kureshken askerlerге minnetdarlık bildirip tayin etildi. 6 travня. Mayıs'ın altında piyade askerlerin zenat bayramı günü Rusya tecavüzüne karşılık gösterip kureşip siz erkun sebat, cesaret ve kahramanlık gösteriyorsunuz. 2019 senesinin ilk 3 ayı içinde Ukrayna yollarında 600 kişi elak oldu. 5,5 binden ziyade yaralandı. Bu resmi statistikanın malumatı. Avrupa memleketleri arasında yol kazalarında en çok ölüm derecesi Ukrayna'da. Bugün Birleşken Milletler Teşkilatı teşebbüsünün Ukrayna'da ve bütün dünyada yol hareketi tehlikesizlik haftası başlandı. O paytahtın merkezinde bir aksiyadan başlandı. Şu cümleden Ukrayna evinde yol kazasında elak olganlarının hayatı timsal etken 300 çıraktan kurulup yapıldı. Statistikaga göre Ukrayna yollarında bir ayda orta kararnen tamam bu kadar adam öle. Esas sebepler arasında tezlik aşıvı, sarhoş alda, maşına ayda ve tehlikesizlik koşağını kullanılması. Закон про паски безпеки. Tehlikesizlik kuşaklarını kılangan aydavcılarının 73% olganda, yolcular ise bundan daha az. Avrupa tecrübesinden çıkıp bu rakam kabul edilgen son 80-90%'ge kadar artabile. Bunun neticesinde bir yıl içinde 400'den 500'ge ömür kurtarılabile. Одесса deniz limanına Büyük Britanya deniz harbi kuvvetlerinin HMS Echo gemisi kirdi. 3 günlük ziyaret çerçevesinde Kral Flotu'nun ekipajı Ukrayna harbi gemileri ile birlikte denizde talimleri ötkürecek. Bunun ile Odessa kursantlarla istihbarat gemisine minebilecek da Ukrayna ve Britanya denizcileri arasında futbol maçı planlaştırılgan. Büyük Britanya gemisi Ukrayna yalısına bölgede tehlikesizlikini temin etu maksadının yollanıldı. Ukrayna prezidenti ikinci turunda kim gereği berdi. Milli Exit Poll saylavlarına bölgege yaşqa jınısqa ve tahsil seviyesine göre talil etti. Yanı saylanğan prezident Volodymyr Zelenskiy Lviv vilayetinden gayrı epsi bölgelerde reylerini çok usuna aldı. Birinci turda olğan gibi ona gençler kol tuttu. Bunun ile Zelenskiy'ni saylaganlar arasında orta tahsil ya da bitirilmegen ali tahsilli Ukraynalılar Petro Poroshenko'ga esasen Balaban şehirler ve vilayetlerinin merkezinin sakinleri kol tuttu. Ona rey bergenler arasında en çok yaşları 40'tan yüksek ve ali tahsilli Ukraynalılar. Є зв'язок з освітою, так, серед... Tahsilden bağ var. Böylece arta tahsilli adamlar tahminen 72% Zelenskiy'e kol tuttu. Aynı böyle bitirilgen ali tahsillilerden. Ali tahsilli adamlar arasında ise onun reytingi 67%'ge kadar azlaşa. Aynı zamanda ali tahsilliler arasında 31% Petro Poroshenko'ga rey berdi. Yarı geceden başlap İsrail ve sektor Gazadaki Hamas teşkilat arasında mutareke kuvvetini aldı. Bu akta yerli kuvvet kütlevi haber vasıtaları bildirdi. Mutareke hakkında Birleşken Milletler Teşkilatı ve Mısır vasıtasının aytıştılar. Sonki birkaç günün içinde taraflar birbirine pek çok bomba attı. İsrail'e karşı 600 raketa vuruldu. Neticede 4 kişi elak oldu. Cevap olarak İsrail, Hamas, Filistin terörcü teşkilatının mevzilerine ateş açtı. 320 raketa vurdu. 24 adam elak oldu. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşken Devletleri derhal silah taşlanmamasını talep etti. Sektor Gaza ve İsrail sınırında kerginleşuf aman bir aylık tınçılıktan sonra birkaç gün evvelse başlandı. Sheremetyevo havalimanında Sukhoi Superjet 100 uçağının kazası vaxtında bir Ukrayna vatandaşı yaralandı. Bu vaqtda Ukrayna Tış İşler Nazirliğinin konsulluk idaresinin rehberi Vasiliy Kirillovich bildirdi. Rusya Tadqiqat Komitetinde ise uçak kazasının esas versiyaları seslendirildi. Uçucularının hatası, uçağının bozuluğu ve yaramay hava. Acele konu vaxtında uçak yanıp başladı. Neticede 41 adam elak oldu. Tafsilatlıca muhbirimizin levhasında.
Базар күні ақшам саат 6-да Москвадагы Шереметьево авиалиманының диспетчерлері Аэрофлот ава шirketінің Суперджет Юз жолаушы учағына аваға көтерілмеге изин бере. Учақ аваға көтеріліп башлай, ама бір қаждақадан соң учучылар феликет сигналыны бере ве ажеле қондырып істей. Учақ авиалиманға қайта, ама қонған вақытта yolға урла ве яным башлай. Учақта башта радио бағы yok oldu. Соңра есе бүтінлей автоматика тоқтап қалды. Учучылар учқанна электрон ярдымчылар олмадан өзлері қондырмаға мәжбүр қалды. Из-за молнии у нас произошла потеря биосвязи. Яшин себебінден радио бақ yok oldu ве минималь режимге кечтік. Сазелештірілген режим. Вастасы сыдарея туф режимы. Яне адятын жолғаны кебі білгісер вастасы еле дегил. Вастасы аджеле режимы дарея тывы. Учақта болынған 78 кіші янған учақтан ялыңыз огдека қаза қабыларынан чықа білді. Тахлие 55 сания ішінде yapıldı. Бұны нормативлерге көре даады тез. Құртырылып болғанлар айтып берділерге янған учақтан қойрығы тарафындан құртырылмақ тырышқанда огде отырғанлар рафлардан ел багажына алып қалғанларына тоқтатайды. Қаза ерінде екі озуязар табылды. Лақарды ве параметрлеріні қайд еткен. Оларны аңламақ үшін бір айға қадар вақыт керек олacak. Оның ярдымы еле қаза себебіне огренмек мүмкін олacak. Тақат қазан бірқач версияны көзде тұта. Олардың арасында пилотларының, диспетчерлерінің ве учақның техники бақылы кечкен шақсыларының етірлі дережеде ихтесісі олмағаны учақның бұзықлығы ярамаява. Сухой Суперджет Юз учағы Русияда ишлеп чықарылған. Учақлар енді 10 елдір ишлетілі. Олар Русия, Иран, Замби, Мысыр, Непал ве Қазақстан ава шirketlері тарафындан құланыла. Украин ве Европа бірлігі мемлекетлері бұл чешетіні учақларынан құланмай. Бұл енді Суперджет Юз учағының иштирағынан екінші ава қазасы. 2012 сенесі учағы 25 даққа учақандан сон Индонезия дағына барып ұрылды. Амма о zaman 45 адам еле қолды. Муқаддес Рамазан айы башланды. Бүтін дүния мұсылманлары сабырсызлықнен оны бекледі. Украина мұсылманлары да истесна дегіл Киев жемелерінден бірісінде түнеуін ақшам адамлар бірінші тәрвих намазына қылмақ үшін топлашты. Бұл намаз ялыңыз Рамазан айы вақтында қылына. О бүтін ай девамында мұсылманлар ораза тұтacak. Ораза вақтында күн девамында ашамақ ве ичмек ясақ. Бұны Аллах Таля Құранда еміретті. Бұндан ғайры адамлар чоқча хайыр ішлер yapmalı. Фоқырелерге ве өксізлерге ярдым етмек. Садақа бермек. 2019 сенесі Рамазан айы майысын 5-де ақшам үсті башланды. Ижрет тақвиміне көре яңы күн күнеш батқан сон башлана. Рамазан айында bekleyim ki namazlarım tek bu ayda inşallah tek bizim ağalarımız için. Allah'a yalvarам bu Ramazan ayında herkesler hepsi ağalarımız kapıshanelerde oturgan ağalarımız evге қайтсынлар, Құранталарынан қауышсынлар. Bu bütün Müslümanlara pek kıymetli bir ay ve bir ayının sultanı. Onun için bu ayda da biz sultanğa gibi hazırlandık. Yani sanki şimdi sultanla konuşuyoruz. Onun için bizim için bu pek mühim bir aydır. Sadece aşamamak ve içmemek ay değildir. Birinciden özümüzü terbiye etmek için bir de imkandır. Onun için biz bunu kullanmaya gerekmiz. Tamam bu sebeple ben şunu müdacam edeyim ve Ramazan'ı bana böyle şekilde başlamaya istedim. Bu dakika bu sonki haberleri de daha da tafsirtlıcı malumatnen siz bizim UATV saytımızda tanışabilirsiniz. UATV ile olunuz, görüşkence, sağlıklı kalınız.